wabarakatuh. Sadewek titiang hormati dan muliakan para al-mukarramun wal muhtaramun, para asatid dani-dani, para pengelisir, pemuka agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh pemudi, tokoh remaja, tokoh remaji, nini mami kaki, ina matu asai, sanak bije, semeton jari, sanak famili, jamaah laki adian jamaah bini, jamaah majlis ilmu, majlis silaturahim, majlis Isra Mi'raj, majlis yang mudah-mudahan dewek pelunggu sami senamian selalu dalam karunia taufik hidayah inayahnya Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa nasrihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa daharad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Senentan man dewek ya mulai maktur li arah paraga-raga senamian maras gadi tadahrun pekayunan hajat malam Rabu makin niki dewek pelunggu sami senamian luwih gati tadahrun karunia pejen diseda Allah ta'ala diapin marah menikirun kondisi dan keadaan beralaskan bumi dan beratapkan langit. Jamaah bini sambil gihilit bumi beratap si langit. Pedas seru semangat, kegenem, kedemen, keculuk belum usah Islamnya. Samara menikirun tad beradal, gih, yang penentan kala yang tak keiring makin bak lang tandas bak ulu dan si adan niki sekitar 2-3 jam insyaallah. Subuh aku tak tahan. Ya sarang-sarang dawak ya puji Allah Ta'ala atas karunia-Nya sekaligus syukuri. Moga-mogi tadahruan tandawek pelunggu sami sak ngiring selalu bersyukur, selalu cemohin, selalu demenan, terima gunungan manfaatan sekecil napi pun tadahruan paijen Allah Ta'ala. Ijalat yati icanin karunia ataupun
Baca-baca salaina. Timan yak kodek-kodek suara yak batuk jamaah rata-rata gobok makin jaga. Nenek tahanan batuk ni kepesugulan doa. Rata-rata gobok, rata-rata tauk makin ke. Dewek pun hampir minggu ni kurang mai idam. Belum 2 bulan. Alhamdulillah, untung semasik baik. Dawat ya sarang-sarang paos, sarang-sarang buka majelis makin niki dengan bacaan surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihatin wa bikabuli du'ai wa biqada'il hawaiji bisirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saat kedua kali makin kia syarat-syarat bersolawat. Tumben malam niki saparak kebegak kancen. Jadi kancen tang niki adalah santri-santri searah ini ke Bali. Dia nak berat tengah jalan niki. Jadi ya milu. Di antaranya juga arak bijen pelunggu sami niki milu. Arak 2 berdua tiang. Niki sekek. Niki sekek dah. Yes, nomor pertama Samurian. Nah itu. Itu nomor 2 itu. Lumbar. Oh nggih, sapaan nggih. Sapa. Lagu tanda anu jodoh apa sapaan. Nggih. Makin niki maras gadi Basen Ustaz Zul baru wantak serah acara niki jog dewe. Jadi makin niki selawat yang langsung terpimpin isi hadrahnya niki ya selawat makin niki. Coba iruk pan mik teh. Oke, disiapkan aja langsung Pak. Ya Rabbi salli ala Muhammad qudwatina al-haqq fi diyanah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad أفضل عبد رعى الأمانة. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أعلاه ربي أعز شانه. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشاد مجدا
ya Nabi ya Nabi tahan sawan ditahan. Jamaah bini sehat. Apa yang kurang? Sakit. Malam niki adalah malam Rabu tanggal piring 15. Karing sebulan setengah hitungan. Dewe pelungusami yatame bulan Ramadan. Samun tanduk isi sebagian jamaah arasa unggat pengolakan, arasa unggat penopatan, arasa unggat pemesor, arasa unggat pemelecingan, arasa unggat pemecalan, arasa unggat pengeesan, macam selapu apaan unggahan jamaah. Nah, alhamdulillah dewek pelungusami senamian taicanin sedisida Allah subhanahu wa ta'ala becunduk ngiring barun 14 ataupun 15 jelu 15 malam tadaruan karunia paican Allah ta'ala sak baut isi ataupun bedait kaca bulan Rajab niki. Jarang, bahkan mungkin agak jauh rasa senang, rasa cemoh jemaah senamnya. Ya cemohan badek ande tate icanin kepeng ataupun bedui harta benda daripada mak niki tadarun karunia Allah. 15 jelo 15 malam bulan Rajab niki parkir
Ande-ande tiap misalin maras sekadi mobil mewah ataupun mobil samahal, luwih di antara umat manusia sekedar liwat mobil ataupun liwat kendaraan mahal bengak mecah doang. Berbiaya ida, berbiaya haji inti jak bahasa. Atau luwih dengan sabani rapat laguan dore-dore doang. Padahal dewek pulgu sami tiicanin maras kadi karunia Allah Ta'ala bulan Rajab niki termasuk dalam golongan Ashhurul Hurum lain tamu adalah bulan-bulan sak taagungan temulia. Tekolok beda papah ataupun tekolok beda tauan sebagai dasar ataupun sebagai betaran pondasi kadensa solah kena ilik bulan sakaring sebulan setengah ya datang alias bulan Ramadan. Yang pun bulan Rajab niki ya bedaan papah ton tekolok kadensa iya jari betara ni jari pondasi niki Rajab, Sya'ban, Ramadan lain nyambung. Yang pun dewek lebih cenderung lama tiap bahas tentang Rajab ataupun tadah marak sekali acara mangkin niki kadinsa lebih waspada ataupun kadinsa lebih berguna marak sekali tadun pengiringan andena arah izin Allah Ta'ala pada kaji bulan Ramadan yang akan datang. Kembali karena luwek di antara umat manusia di antara dewek pelunggu sami senamian sak kecolongan lek bulan Ramadan. Kecolongan entan dewek bahasakan istilahkan. Luwek hanya sekedar kejelur doang puasa lagu demen datang maghrib lain tandang lain ruan. Maksud dewek napi kejelur jak ndek tejak sabadahar ataupun ngenam di bani. Lagu demen maghrib napi seru rasen tu elah tu benas arak sak bebuka si kupi, arak sak bebuka si kolak, arak sak bebuka si topat, arak sak nopat pada kendak nggih ruan dah tentu je memang kondisi sabilang jelo ataupun kejelo jadi tuah kembe-kembe nentan tuah yang berdahar yang ngena mengelanjar dan segala macamnya lagu pedas gati rua dia mendatang maghrib mbi jak tadah ruan pekayunan angan nafsu samut andak niki mut luahan yang pun marak menikah ruan tadah pendait idap rasa karena nentan at mulayanan elik bulan Rajab niki dawak. Yang pun bulan Rajab niki termasuk adalah bulan haram. Gih, lainan tan tekuluk sida-sida Allah Ta'ala ia jari dasar pondasi bataran kulit ujung bulan Ramadan. Yang pun apikan mulai ilik bulan Rajab niki jamaah bini girang-girang saling temuri kaca bapaan atau bapaan sak girang-girang temuri sebinian coba makin mulai berandangan. Ndek napa berandangan apa agak embuk. Coba mulai agak patuh. Sak kurang-kurangan sangun. Coba mulai agak-agak sabar. Lagu makin niki watak mulai terpegupuh jari dengan mama. Aneh. Anarupasi. Irurasi sakit dong menti tama melekuk batuk kemaruk ninggu dagang gula gending dia miak meter gula bayak di manara gula putih di manara padahal samula paut pantas kesiapan adalah niki persiapan di bulan Rajab niki persiapan masalah kaitannya dengan amal solih masalah kaitannya dengan penghapusan ataupun takfirud dunubnya. Lama masalah rezeki saya lemak salat niki barehan kembek jolo. Yang pun dewek aruan mulayan niki kadesa sampunan be kecolongan jamaah keluarga sar elik pengambuk dan sekitarnya. Luwek lemak kecolongan.
puasa ke jelo maghrib ngoyang-ngayang terawih di narak balung. Padahal keterapan sampai dia entun ni tangga masjid niki masin keterap. Lagu datang masjid au lopek. Lagu bare don demen mulai doang ya mulai tekamatan, ya terawih mulai ngoam. Oh, kejelu-jelu jangan belet. Mun hasangke penang jadi gigin pindah stoek lain. Isin gaan pengaan purun mesari, gaan purun tedam ke malam karing terawih ngandut. Oleh dengan terawih mesaan melengnya ke mana? Iya, maksud dewek hamatur baru luit kecolongan. Kembeen pondasi sak memang untuk bulan Ramadan kurang mood perhatian di bulan Rajab niki akibatnya niki. Yang pun Syekh Abdul Qadir Jailani berbahasa beliau, man qama bi hurmati Rajabin waffaqahullahu lil qiyami bi hurmati Sya'ban. Saya jajua sasolah kena hormat pemulia agungan bulan Rajab yang terkecah si Allah Ta'ala taufik tahu pelihara tahu pemulia agungan bulan Sya'ban. Yang pun makin ki alhamdulillah belik gati tan dewek belum usah misi camohin nenten napi harus beracara Isra Mi'raj karena lamun dewek bicara mulai dari perjalanan Nabi ABC-nya C-nya niki bareh ngelamun ngonek-ngonekin bareh kadin lebih gamak napisa seterus seniki julu maniki kadin lemak li bulan Ramadan niki wanta mulai mai ida praset karena keluwen ampura sekedar pacu li bulan Ramadan doang terpacu yang peluit kebablasan luit kecolongan ke karun pasang kecopong ada lumbar terawih malam pertama doang malam pertama arun penggintan kecopong nampura beak stoek tumbenan pasang kecopong turun jilbab turun telekum arun lampak malam kedua belumbar itu kan malam kedua belumbar yang pun lah tak heran sampunannya heran, sampunannya bengak, ruan kelampan umat, ampura. Lalu marah-marah umur-umuran sama meniki. Lalu ali dua masjid tendait daripada nak baca Quran. Enggak tentang masjid papan saya lalu boyak satuan atau papan sarak boyak kaputan. Isin baduk kendang ladun boyak. Mendum puru di jebak masjid. Enggak, ndek HP malik macam-macam sin kalah. Jebak masjid tahuan. Mau dengar masjid je paling atau takek ngerumun-rumun ngaji. Dia bin salah terus enggak man bilain. Kembali, sampunan heran, sampunan bengak. Karena napi Ramadan niki butuh nutrisi. Ramadan niki butuh napi butuh pondasi. Butuh bataran sak kuat sak kena yang pun dewek mulayan bulan Rajab niki apikan mulai berajah-rajah puasa karena selemak Ramadan dia enggak purut plastian doang namun dengan dewa berajah-rajah di bulan Rajab Sya'ban puasa yakin nak dewek lemak pas bulan Ramadan karena plus bosang plastianan doang langkep benda langkep panas muka akan ngalaan panas lengke akan nyelilin mana-mana lalu jok kolkas bet es mundur-mundur jok belum ada aneh naman best sekali gua mau ke bagus lengek ruan puasa malar puasa selang gedak ilik lemak sampin biar enggak anton kelelik bareng masa ngebang maghrib manok-manok dinarak bani uli
Kau narak ruan oleh mana jenglewang kan bare tray bubrak. Yang sembayang di naraangan tetegur si bijajarin berkelambi kembali mami berkelambi kembali amat dem tanaran puasa mana puasa diri ruan tijuan lapek betaran si mukul tijuk jaga-jaga kelekit arak lekebul datang ziarah isi napi arah kenyalong napi arah berang-berang belik-belik niki bihule bepepeh makruh niki ya pasogol tijuk niki kembeen li'annahu yu'inu lis-shaim karena niki membantu untuk dengan berpuasa dan pelunggu sami terbantu niki puasa isi tijuk niki kecuali wan tak sogol juk baok di modelat ni mudah malik katanya baru niki jak membatalkan puasa. Lamun masih le dalam niki jadawak telan. Ye jari bantu kade sandek haus lalu, kade sandek kering lalu tenggorokan niki. Lagu sin bepeh betaran aja kebih kedesor dengan liwat. Abaikan. Apalagi lamun ande narak berit pagaran bertijuk ni jauh lain. Den bau datang leleh ya. Nengkah narak kita geget tengah. Beginilah. Ya pun dah mulai makin. Dawak. Mulailah bulan Rajab niki pondasi yang kuat. Yang pun sampun dewek matur li majelis salainan. Itu dewek matur mulai coba berajah-rajah puasa makin. Sampai-sampai Nabi berbawas kena mangsoma thalathata ayyamin fi syahril harami al-khamisa wal jum'ata was sabta kataballahu lahu ibadata tis'imi'ati sanatin. Man shoma thalathata ayyamin fi syahril harami saijak jua ya laki bini sak bedui selakian ataukah endi sak puasa telu jelul di bulan haram makin niki makin bulan Rajab tersebut waktu tersebut jelul si Nabi dengan pengendikan beliau al-khamisa khamis kemis al-jum'ata Jumat as-sabta sabtu kataballahu lahu ibadata tis'imi'ati sanatin Allah Ta'ala yang tercatatan langsung nilai ibadah siwa 100 tahun. Minggu pertama sampun liwat, minggu kedua sampun liwat nggih. Sampun. Minggu ketelun makin. Ande pulih week Kemis Jumat Sabtu lek minggu pertama minggu kedua dawak minggu ketelu masih ada. Ibu-ibu. Oh, ibu-ibu. Sabedoi selakian tunas izin jok selakian. Oh kakanda sayang, aku nak berpuasa. Mau opin-ipin. Sak berdua selakian tunas ejen kakak ya puasa lema haru. Mana? Kambin. Kadin sak molah ni salaki lalu banyak tengkung macam lain ngelining. Soal lama yande tunas izin masih tertunggu. Lawan dedek seberdura-dura lah. Den tahun angan dalam tumber lalu nengas terserminan tersereyuk. Jelum sa puasa. Saya dak puasa mari tahan ni dah nyala no. Ngeremon soal ni lamun hara kemedian ngeremon daripada suni ngerawas. No. Ngene ngeremon. Ya betul-betul understanding no model dah. Understanding padahal ada yang marah.
Anak kan bingung, apa kena bapa, apa kena mami ke ni. Memang kacedua memang ngerti. Nawak, sak berdua selakian tunggu tunas izin wajib. Lamun nenten ngijinan dendek. Pelunggu sami sebaik-baik laki-laki ngijinan. Dendek gaya-gaya. Ha, dendek. Aku tak gantong kamu jadi. Ara. Niat suruh je. Ndek ngi. Oh, sila kembek bapen, mamin. Aman, at puasa. Kamu biar ni, aku jangan tahan deh ni. Padahal dia mau dong purun. Andai nak tertunasin izin, gama ari ni kepeng izin berbuka. Mana ke seret. Sekat you. Sekat you. Aku ndek tahu hari ya puasa enggaan berdua kini kepe. Mudah-mudahan bidadari surga mana? Kadang saya ini jadi bidadari surga kecemoh berdua sebinian. Makin tuan puasa sunat tahun lalu. Melamun ini pelunggu sami laki endah genema. Ni sin pengelanjaran doa di narak bau nandak kan. Gampus mon kereta api narak penumpangan. Mulailah nahan jolo sekedik. Saya juga sepulih puasa mak sekali pengedikan Nabi sabaru ili bulan haram Rajab makin niki. Kamis Jumat Sabtu kataballahu lahu ibadata tis'i mi'ati sanatin. Allah Ta'ala mencatat nilai ibadah 100 tahun peridu-ridu enggama. Yat kembe malik peridu lolos minggu pertama, kanggot minggu kedua malik dawak sila. Lanjutkan minggu kedua misalkan Kamis Jumat Sabtu. Malik misalkan culuk cemoh lalok samasih tekican Eropa sehat, Malik ketentu kali minggu ketelur dawak ngiring. Minggu keempat Malik. Minggu kelima lebih. Minggu kelima lebih. Musa nenten narak lalu tanah kayun. Minggu pertama lolos, minggu kedua lolos, minggu ketelur lolos, minggu keempat lolos. Lamun nak kati mak ni kelalu jangan pilo angan don niki. Yang pun perlu makin niki latihan khususan as-sauma, terlebih khusus di bulan Rajab niki coba berpuasa. Latih lapah. Apalagi nak sebinian puasa, pelunggu sami sebagai selakian puasa, bijajari puasa. Iya ni karan surga dunia. Meno. Kan demen berbuka bersama. Nang gredek terawih doang bareh. Deman wayeun. Engkau selaput puasa terawih berpuru-puru. Ibadah ni kendek ente puruk-puruk, ya boleh cara, ya boleh entan. Sehingga Nabi, nggih. Sampuna sak heran, sampuna sak bengak ruan kelampan umat manusia lemak le bulan Ramadan niki tergantung berembirun kepacun makin elek Rajab, Sa'ban, Ramadan. Niki. Yang pun berbahasa dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, Syahrul Rajab bin Syahrul Zar'i. Bulan Rajab niki tok bulan dengan betalatan. Napi talat, talat sabar. Napi talat istighfar loian. Napi talat puasa. Napi talat amal soleh. Mulai berajah ikhlas. Beragi pacual yang mededek sarasa di bulan Ramadan. Ni bulan Ramadan masih nyenyelet. Ada mana si cia ni. Baru bukan terap sogol-sogol le pawon. Makruh jamaah bini ya zauqut ta'ami ya celet-celet makanan di bulan Ramadan. Ni kira nyelet, potol lisan, potol ladan, nggih, yisin tercelet, muterasa, malik tertiju, makruh, lamun kelolosan batal. Ni was solas bulan. Berajah beragi, masih bayak celet. Angka yakin nanti jamaah bini ya berjuluan ni tahu ngupi kan selaki anak. Ngerasa jaga setengah gelas.
Angkat dia ni nak bega tekangan jamaah bini memang tentu ni sedut han isin ngeloteh niki isin ngerasa ni. Antu dah elor tentu je dah ngerasa. Ngone-ngone an munia pacuan mupi. Kembet nyarian. Nggih, jak lagu ngonek-ngonek jak nyarian pelungguh sabini ngonek-ngonek. Ngembek tetap ngerasa. Dawak yang pun kelampan umat ile bulan Ramadan iki macam-macam ragamnya. Tetirak terawih adengan di narak deman. Namun akan titaek doang imam seagak adengan jak sepi masjid. Sepi santren. Coba Allah. Dia harap dengan nak ngami lek muri. Airil maghdub alaihim waladdallin. Insyaallah sepi lek muri. Nabi munanganan, samunanganan lamun ieu ya jadi imam niki nyala atuh ni, nyala kan. Nyala atuh mun nanti jadi imam aja. Mate di masjid. Lah lagu lamun tak imam sa super Allahu Akbar. Hei, dia man dong kalau doli untuk ngamin bejulu si cemon. Amin. Si bober-bober. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagus gatirun pengamin. Nonton jemaah bini seharam belik suara ngamin, belik suara lemuri. Amin. Jamaah bini din kanggo belik suaran haram tetap sah sembahyang lagu haram hukuman ya ngamin belik suara lamun arak bi hadratir rijalil ajanibi lamun arak jamaah laki sak hadir nika lagu ni sak bini nyering suara ghairil maghdubi alaihim waladdallin imam amin itu kebeja kebelik suara ngimam anu ngami jamaah bini sing sama makmum tu pakuk dah selapuk unti tu dina jamaah bini dah mau nak kanggo ngebang paling juru nak ngebang ni tu ade dah mau nak kanggo jadi imam jo nyablak gua jadi imam aru datang jo telekom man bagus hebat cuma nabi ruan kelampan diri manike kembalikan ke diri ida prase niki kembenja. Padahal ibadah malam niki ibadah luar biasa. Ibadah siang ibadah luar biasa. Lalu kembik marun dengan takut. Pondasi bulan Rajab niki din kena din bagus. Luwesa meret pacu, kayunat pacu di bulan Ramadan doang sebetul penyebab niki. Kurang modal, kurang ongkos, kurang kepeng, lumbar belanja lalu belet elor doang. Nah ke bulan Ramadan niki ruwe doang. Pedas ruan lemak lebaran atau pedas ruan la ilaha illallah ruan kelambi ti separuh latung capon menjauh di masjid. Lupaan keteh cap kelambi mun pegawai bank ruan. Ruan cap kiring nyeleng. Lupaan wadi mor. Lontar ini lupaan gembik. Enggak mak kecopongan baru sekali setahun beli kecopong si lebaran doang padahal lamun tentu dengan beriman lamun tentu dengan ya pacu tentu modal kuat di bulan Rajab Saban lemak pas malam pertama nika ya ton kado barang-barang baru lumbar jok masjid kecopong baru kelambi baru latung dalaman baru kembali ya kado lo jamaah sejadahan baru sesuai run tadah raga run awak kat kanca sejadah awak kon belik sadahan kucit
Bade mentokol tayat akhir sejadah batur lain tokol. Sejadah zaman belen si kucit nen. Korupsi arah. Ni kesembayang mesti korupsi tokol jong nek dengar. Anu nyelepok dengan plakku di mana ni. Buat tentu beda tahun. Binyok. Dawak. Lamun namara manika yang perlu kebablasan dawak idap rasa bedawak. Berbuka semaunya. Padahal Allah Ta'ala melalui nabinya mengajarkan dari pelunggu sami kadisa pal yuktir ala tamrin kadit berbuka kado kurma lagu saya ngansak napi pondasi rajab saban nentaran kuat berbuka menurut nafsu arak sailik kupi arak semuri es untuk ngantem mah ina rapatan es rapatan lei takut sidap ke ni lawan nek begawian bare mo de minggas ngena mo langsung tian dan terus meler kempek mana dia anak sakit ni jauh di puskesmas teh tu ni dengan ni ke fal yuftir ala tamrin dawak kurma kembek agama lamun enten harak kurma pa bimain ai nyat ai potik sak den wah bakar si api nenten apa ai teteding ai potik lagu ai teteding bukan ai kata kadisa tama dalam bahasa niki adalah la tamassuhun naru maka nasa diwah tekentur si api tama karena Allah Taala wikar wan kondisi niki kurma nenten masak si api ai pun sampunan baik sawah teteding ya tama lamun tahu marak menika dengan saini pondasi Rajab Syaban bagus kembe Ramadan niki kita dengan mata ya pun mulai makin niki coba apikal bulan Rajab kurang-kurang bersapaan kaca selakian dan mulai maaf ndik menjak langsung ya semal itu nas maaf langsung SMS nanti atau lamun kurang enges isim tersermin langsung befoto bepotret kiriman juk WA aranja lamun terseriuk langsung anu cerubah. Melamun jalan semeno aja foto nu ja anu ngeleput. Anu cantik. Maka tenganmu. Ni. Ngesaru senina kece dengan ada lain lek foto ni. Apa ni kan? Nggih. Atau lamun wang kahara berdoet pageran api masker kadua nanti seret dawak ngadu tuh coba anu ajol nia ngandut كنز الكرام مولى النعم هادي الأمم الصبح بدا من طلعته والليل
نجا الصبح بدا من طلعته والليل نجا
dog stoi idap. Masih mampu bertakar jemaah bini? Si. Sampai jam pira. 12 ya Allah. Jam 3. Jadi dawat gadinsa niki kan umur niki rahasia Allah. Selaput wika selaput ketahuan rahasia umur Allah ganggaan baik maniki. Lagu persiapan dalam pengabdian dalam ibadah niki cuai. Terutama Ramadan niki luwih karyari. Ganggaan purun. Mesari tentam subuh sepi. Minum mulai gas ngebang subuh doa, mulai sembayang terserpak-kerpak, naru tendem, naru mesari. Dirasa tuwis manok ya nanotok baru narak ruin nguit-nguit. Sah mengherankan juga Nabi begadang semalam-malam jak tahan sembayang subuh jadi. Dawak berminta tak sonsong niki yang pun Syekh Abdul Qadir Jailani mun tamsilkan mun misalkan bahwa bulan Rajab niki lah bulan betalatan makin niki talat kesolahan talat kebagusan. Nah, tama bulan Syaban bahasan beliau adalah syahrus saqi, yaitu bulan peliharaan, bulan sirami, bulan raboon karingan. Wasak talatan raboon li bulan Syaban tahun terabok. Lagu saya tahu ngerabok dawak dengan saya tahu ngerabok adalah dengan saya sampun betalatan. Sehingga lah mulai bulan Rajab nentanat pacu, le bulan nanu niki bulan Syaban napiat rabok. Nah ye sak gagal lah pertama dalam bulan Ramadan niki. Yang pun makin jak balik ke dawak. Mulai APK le bulan Rajab. Kadin searat pelihara le mak di bulan Syaban, arakyat pelihara, arakyat jaga, arakyat rabok, arakyat pupuk. Demi rahmanika tinggal di bulan Ramadan adalah syahrul hasadi, adalah bulan ya tahun dewek pelunggu sami merampek. Yang pun luwek tak merampek, luwek pacu di bulan Ramadan doang, lagu ada tuan alat. Ya pun dewek agak-agak berjorak marak menikah sak lamun dengah imam lope kejak. Coba dawak. Ira nadi nganten terawih, tebilin si batur. Padahal yang pun tersebut ibadah malam niki tersebut dengan padahal qoma Ramadan unin tegelar niki ada salat tarawih. Ibadah malam berupa sembahyang niki teparan aran qoma Ramadan adalah napi isit Eropan Ramadan. Lagu saya nggak ansa dewek pelunggu sami berduit sangu kurang. Akhirnya yang terjadi adalah sede-ide jamak ke malam niki. Terawih sokalet milih. Pira 20, pira 2, 3 pira. Keluwe. Lagu ruan tandang, ruan kelampan, tante gawe, tante jalani sebagian besar masyarakat ataupun jamaah marak ruwet sekedar kuah doang kijat ampura kan petiha doang sekali mbot. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apalagi lamun arah YouTube no. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lah. Bagus suni. Berembit hatiya tekican aran ruh. Tarawih artinya ruh. Tarwihun tarwihatani. Tarawih artinya ruh, nyaman, nikmat, demen, kelebat kenen tarawih. Lagu saya nggak sandi iya tante gawe. Nah iya pun pirat angkah, pirat ya uli. Demen mau dan 2 rakaat, mai wang ngandut pirat angkah menilalu. Malik ke imam kemancan antun tukul. Allah.
Piran baik mati pengulu enti gitu. Ini panas prek lalu jadi bibi kan. Aduh. Anu tu kanak-kanak bajang pun beri terawih setia. An kembali salah andengan. Niu kena dek berdua kepeng toko terpenganjang pun salah. Kembali penganjang-anjang toko. Padahal ni dia berdua kepeng. Dewa pelunggu sami lamun berdua kepeng demen belanja. Makanya Ramadan ibarat dengan belanja. Saya selalu sangu lek Rajab Sabat lemak Ramadan cemoh kelebat. Ya pun ibadah malam baratan tarawih tersebut kena tarawih nikmat kelebat demen. Berbe peta demen sunat jangan tinggalkan. Allahu Akbar. Baca doa iftitah. Ampura bani nendek pengulu baca doa iftitah hati. Namun tarawih dan bani wasilah. Allahu Akbar. Ni kita badai-badai je langsung petiheng nggih. Nah, itu kan. Coba anda tersepakat, ndek jak kayu 23 ada 2 rakaat lah pekah kebewut mantuk lagu kena-kena bagus-bagus baru jak rasai aran tarawih. Nyaman demen kelebat lagu niki jak lah olahraga. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Abale. Bareh unin baca selawat dong marunin dengan kuih maling. Allahu Akbar. Enggak mak. Apa uni? Nabi baca Saimun kuih. Okey, maka ada masalah solat. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhurina. Lagu ni ke jana. Maka nasa tahe kapal barang memeruk anjala. Allah dalin ngamin jual pun tuis amin baru tuis pengon-pengon tetun kepaut-paut terus nyawa nih adik-adik para remaja insyaallah din-din ya sampai 2 ya bermingguan sekedar 2-3 malam doang kena tergawet ruh kisah timat dek berdua kelambi lebaran ngapain ibu-ibu sapacu menjalankan ibadah Ramadan timat dek tebilan gamis dia tiap nyembang lagu berbetan dek iya doang mun pekeran demen tanggal 25 doang dia nara unina tira-ira jok mall dia nara unina tira-ira jok to Alpamat dia narunia tira-ira jok pekan, dia narunia tenjoko-jongko walain ruan sebang. Apa jangan mami manikana, tunin. Angan habrembe, ya tanggal selai kan, dia narak bayar ruan beli-beli jilbab, dar ber lamun tentu-tentu dengan jali Ramadan, nikah bebe mut kadu, samut kadu tarawih nikah mut rika, mut belianan multu, belianan doni, roni segala macam. Sengih hambut kena tetap bau apa sih polisi mana kan haya bau ente iya niki hata kadu ibadah kadu lebaran tawaduk idap mai idap berembetan anda datang masjid dengan dang menpedasan telekuman baru ngengat kiri kanan datun dek dah pada run motif penenok mengketo dengan le julut saya toko le juluno kaya hatib baca khutbah hayandang pak hatib alhamdulillah Allahu akbar dengan jamaah bininya keleka telko menesanin si gamis arah ngelekak macam mentan detun dek terus mau selapapan genit cincin lagu den bani tekadu bahasa si ai cincin nabi aran
dengan memang ibadahnya benar, dia nak angenan ni ke sedih, ia sak nangis lebaran kekaruna. Luit nangis lebaran, luit kembali, ia terjatuh tempu tangan. Sehingga ilmu niki mau ta, niki denek turas ta. Dalam kayun lah memilih bahasa niki. Tutup Ramadan coba dadar baik tempuan memang nyaur malam Ramadan, malam tanggal lebaran atau tak nyaur. Wah, paling pecah tutup puasa perlu ni. Seberak 10, seberak 15, maka iya aran. Takut tak nak nyaur pas malam lebaran tuan baik tempuan utah. Kepecah tertutup Ramadan. Dawak yang pun dawak mulai, elik makin dawak. Siapapun kita, siapapun dari kelompok sami, lamut kayun lemak ni karena tak mata. Orangnya terawih coba. Ampur. Bapak penghulu coba Allahu Akbar. Coba bacakan doa iftitah. Makmum baca doa iftitah. Imam baca doa iftitah, makmum baca doa iftitah. Insya-Allah. Ya, tarawih nikmat karena makanan ruh ya pun ruhun mai nyaman. Ya marah idap dengan berembeh idap niki solong watak engkau. Berembeh tandek seda potong keramik isin mukur entar si jengkun. Dudar kaya makmum hak toa halisir lik murim ben mokoh memancan antun sujud. Makmum imam gesit Allahu Akbar ni je kaya la ilaha illallah nurge aduh ni makmum ni Allahu Akbar dengan wah pelai rara ni masih Allah aneh mendinuah waya sembahyang ngambil barih imam dan walam yakullah waladhalin amin bismillahirrahmanirrahim qul Allahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Makmum hele muri baca Fatihah alhamdulillah takabuta siri uni den bau tutup Fatihah tertunde den bau tutup Fatihah wan tak lalu ruku kembek takut tebelen. Ngelentong lamun sa ini ngelentong ini keberatan wakah ini ngelentung coba dawak ia kembali ke ternyata bahwa kepeng sak berduit lek bulan Rajab Saban ye kurang ya pun merek kebutan doang pira tangka insyaallah jamaah senamian ye guna derek pelunggu sami ngaji ka desa ini berubah ibadah gagal ya pete ya boya ridhan Allah taala ibadah kena entan bicara dengan pete ridhan Allah taala haram ridhan Allah taala lamun ibadah nentan sah nentan kena. Ini jari makmum dia nak baca Fatihah kembali isi salat nafas wasalu tarawih dinunggat nafas ni kembali wasa mau telu ele nak tua nanti anu unggah sesak nafas berebutan dia sesak nafas qul huwallahu ahad lasing mak imam gesit Allah qul huwallahu ni oleh murid alhamdulillah ngone-ngone wah adengan. Coba lamuna ini nggih, dawak lamuna ini misalkan imam Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar, tarik-tarik baca doa iftitah. Dua rakaat apa yang kami mau selawat kami hai silik teh. Aran waya. Laguan kena-kena gamak. Yang pun ciri-ciri tarawih dengan malam pertama terterima, malam kedua sirin kelebat. Ciri-ciri malam kedua terima, malam ketelu sering kelebat. Malam ketelu terima, malam keempat sering kelebat. Lamun masalah malam pertama datang, kedua nanti, malam kedua ni gagal. Angkat sering dulu, sering maju sah, sering akhir, sering kecoh. Ngone-ngonen malam terakhir imam bempuh. Ya, ndek pada tarawih. Wah, mana lalu lebaran wah ni kedengar. Wah macam lain bergeliuran.
Sehingga dewek nitip selapuk dengan boyak pita searah Lailatul Qadar. Padahal Lailatul Qadar niki murah tepita. Salat subha, salat isya'a wa subha jama'atan. Enggak, sembahyang subuh, sembahyang isya berjamaah selama Ramadan. Dengan niku tak trekeng pulih Lailatul Qadar. Lailatul Qadar center sing nganti tengah bangkat. Mumparan mara ruan berkedugu-dugu ada datang Lailatul Qadar. Mo le botol tegal center. Engkau beti amin nanti Lailatul Qadar sini. Lailatul Qadar jaran. Terus mu tegal laik ngukur lebak, anatin anu. Anatin kental. Lamun nak mani ke je le kulkas tetap Lailatul Qadar ni. Tetap kental laik ni kita. Yang mana coba? Yang pun ya ini marah maniki lamun berdua modal le Rajab, Sya'ban, Ramadan. Karena Ramadan niki wangkat endang lapang, kat endang lelah, kelebat. Ia ruh, ia tarawih adalah sembahyang ruh adalah tarawih. Lagu hampura ta. Ngebut-ngebut niki je memang kebudayaan Batur. Merasa diatur dewek sebaru. Selawatan marah ruh. Dengan kuih maling ngene no. Dengan selik badai, bait ladik, bait batik lu palek maling. Kembe, mun paran maling tekui dengan li masjid tahu. Mubareh mutadarusan ya Allah. Sambil tegal HP baca Quran. Sak lain dek dua main nedum. Bekedek marah manika. Tersilik jabarah kena kode anu yang peruni anu komplain padahal dek baca Quran. Ada apakah niki akibat Rajab nenten terpelihara? Lamun Rajab pelihara berbuka seadanya lemak. Jamal laki Islamian ampura tan. Ni berbeda tadi masalah klema. Anu matengan sekedik kolak tiu ni. Ini klema ini pesan kolakan mateng macam ni. Anu tiu kangkung tiu pinat pecelau. Kurang pahala puasa. Anu tiu kan itu. Pelceng aku je ina. Macam kayak jamaah bini je. La ilaha illallah. Kaya. Kalau lah mubarah dia min salah dong rasen sia mun telem. Apa jangan nam kamu ah? Oh, dia. Malam salinan malam turuman kancing atau malam tersalin. Angka apa tu? Tia rasa kuping tia marasan peksen. Ternyata ya salah isin gula an peksin isi. Ngama. Mau kena maaf, kakak maaf pun. Kamu ni tetap irang tam padahal tumben. Dawat susap-susap saling maklumi, susap-susap saling maafan. Lagu maniki maratu dayak seniki. Arjar Rajab lonceng dia kan halo tutup ada durasi lah sing lain main setengah solas lah sing lemak jeluk kemis bian-bian ni ke tengilis terbedait insyaallah setengah solas aku niki ibu-ibu di temasa putih yang ngaji lalu sebenarnya niki mana saya menung A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina
innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Baru tak mulai niki pemanasan soalnya. Enggak-enggan ayat Al-Quran tak awali dengan kalimat subhana. Itu kerang tepaus, kerang terbaca kalimat subhana. Bahkan mutpina menjadi wirid. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Isi pecah atas baru panlos. Hanya. Lobar. Lombok timur, lombok tengah bilain. Kadis baca mun kena kembik mun tepang. Subhanallah. Manike kan panlos. Perasa mun dengan menbal. Sepat los. Lobar. Lombok timur, lombok tengah, lombok selatan, lombok utara. Kadis mbebayat lumbar saaru lalu dawak kena bagus entat baca karena masing-masing huruf niki pun bede meong. Aduh jamaah bini coba semaman beli asi meong dia takut. Niki ayat niki subhanallah maha suci Allah. Apakah Allah Ta'ala ya suci? Nenten dewek pelunggu sami seanganan Allah Ta'ala ya aran persiangan dedek baya anganan Allah Ta'ala seendik-endik kena subhanallah. Tanzihullahi amma la yaliku bihi. Persi Allah Ta'ala edik napi jajua nentan paut nentan cocok oleh Allah Ta'ala ya kena subhanallah. Lamun Allah Ta'ala jak maha sempurna, maha segala-galanya. Dewek pelunggu sami subhanallah. Yang pun sekedar ilik kalimat kena subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Demen baca doang subhanalladzi. Wah pedas ruan isin ayat ke depan ni ke nabi isin. Kembien tulen memang Allah Ta'ala doang sak berdui kekuasaan asro sak memperjalankan hambanya. Yang pun subhanallah, yang pun kalimat Arab anal arabatu sabihu indal amril ajibi paka'annallaha ajab min khalqi bima usnidu ila rasulihi Muhammadin alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala awali ayat Al-Isra niki adalah suatu hal khariqul lil adati. Dia nak paut, dia nak cocok kaca kebiasaan niki. Yang pun Allah Ta'ala subhana. Pertama alasannya ataupun hikmah Allah Ta'ala awali ayat niki dengan kalimat subhana. Dengan Arab lamun kanti bengak, lamun kanti takjub niki napi biasa mun awalin ataupun kalimat sak sugud Allah subhanallah. Mun dewek pelunggu sami kan lamun bengak niki cak sugud. Ya sugud lendung niki. Dengan Arab niki lamun bengak kalimat sak sugud subhanallah. Subhanallah keengesna. Artinya Nabi dalam kalimat niki, dalam ayat niki seakan-akan diseda Allah Ta'ala ya teicanin takjub at-teicanin tadahrun kebengaan berembiruan tan baginda Nabi niki sak napi sak dijalankan
Coba sekitar 4 jam. Bahkan ulama bahasa 3 jam kelahiran Nabi Isra. Niki perjalanan dari Masjidil Haq Masjidil Aqsa terus sampai ke atas langit sampai tulak malik beliau sekitar 3 jam keluar. Jam. Padahal perjalanan antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa niki sekitar 40 malam mampu tak datang niki. Si jauh. Ya pun peristiwa Isra Mi'raj niki adalah ujian keimanan. Ujian keimanan. Kebin Allah Subhanahu wa taala bepaice ujuk manusia tekican akal, tekican fikiran. Dengan penter mun kaji seluruh isi Al-Qur'an segala macamnya, papa hendik paut, papa hendik cocok menurut pekayunanan, karing dia salahan Quran, karing dia cocokan kecaangan lamun dengan kafir. Lagu daya pelunggu sami sak beriman. Yang cocok endik kance ima, kance pikiran, kance angan, serahkan arak tekicat si Allah Ta'ala lebih tinggi dari kepenteran adalah iman. Berarti Isra dan Mi'raj niki hanya bisa diterima oleh iman dan bau terterima isi akal fikiran. Ya pun Isra niki adalah ujian keimanan. Daya pelunggu samija napi jajwa sak tersebut dalam Al-Qur'an. Mut imani yang cocok teh nanti kembean selapu nike adalah sadaqallahul namun tersebut Al-Qur'an ja amantu billah dawat serahkan bahwa nike adalah dia pelunggu saya beriman keharapan seda Allah Ta'ala. Iki ujian keimanan jamaah bini beduin ujian kadin sak berbintan ya imani Quran secara utuh arak niki ujiannya pelunggu sami. Papa ayat sakena pangkihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Jamaah laki temanikan menikah berjangkep pelungguh manik Allah Ta'ala 2, 3 atau 4. Ujian saniki pelungguh sami jamaah bini teuji. Nunasan kayu nam terpemadu. Kan? Dem reda nggih. Dem suka reda dunia akhirat. No kan? Itu ujian. Di teman ya termasuk beriman jok Al-Qur'an utuh lamun akhirat seke ayat dong ditkanggo. Intan dengan Yahudi, papah mai ayat atau nejak mun baitan, papah dekanggo mun ketehen, yuharrifunal kalimaan mawadhihi, mun keteh-keteh ayat-ayat sara kitaban, mbe mun kanggo ye mun bait. Apik jemaah bini lamun arak seke ayat dan nentan tekayunan seluruh isi Quran teparanat ditman beriman. Apik dalam kubur yang kena berjawab kena wama imamuka Al-Qur'anu imami jamaah dia nak tahu. Wajib terima Quran niki ele awal sampai akhir. Tahu au karha mele ndik mele wajib terima. Aku kesakit tangan. Yang bayangan doang aku tak mampu. Didik bayangan. Pokok Nabi jajwa isin Quran wajib terima. Masalah terjadi atau tidak tergantung nasib. Lamun mula nasib atau jak berembe-rembe haruan. Aku lalu besalon kadin sandik benci apa. Ya lalu pengas diri kadin sandek merari din bau kemben dinar atau anda kan takdir nikija laisa bi engasan wala bi mancungan. Coba ulang. Laisa bi engasan wala bi mancungan au bi bulatin. Ndek napi lantaran saya bulat ampura tang lantaran selengek ampo tiak terima anikin dek masing-masing memang kalau memang takdir jalan. Lamun takdir tiak terpemadu berembe kengas darat ada. Malahan ini in madu niki bulat letak. Keriting bais kembe wah muli takdir. Ya pun sapunam saya pikiran terima napi jajua pengejap Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Dedek bayak kena dek, dedek bayak ke saya tangan kena dek sukerede.
Dek gemas. Berarti lamun kena dek gemas, berarti dek gemas ujuk perintah Allah Ta'ala. Dek apa? Elok jamaah laki. Lagu periak diri. Dedek selamat tamat-tamat kubur terketuan. Nabi jadi imam. Dia tiap tahu jawab Al-Quran. Arak sekek ayat dan dia mampu terima. Ia mun bayangan lah sing. Mun bayangan selaki anak teduk tu kecedengan. Padahal dia julu tahun. Mana-mana mengkepak semaman. Engkau lalu biwak lain ni. Ternyata senina lalu Isra' macam lain. Bayangan mana ke? Niki. Jadi ujian keimanan peristiwa Isra'. Ujian keimanan pelunggu sami peristiwa niki ayat Quran kena pangkihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Jam 12 kurang 11. Jam 10 lebih petang dasa 3 menit. Terbatas gak tidak peniki lagu nunasan menu bengki. Anu niki bak bare tandas niki. Oh mari mantuk-mantuk muslimah. Gara-gara ngaji tu pengabuk selama ni tu. Nah, lemak ngaji Malik mudah-mudahan botisi kemis muri bila bulan Rajab niki. Insya-Allah mudah-mudahan. Mudah-mudahan makin jak dah mak nggih. Oh alhamdulillah papan samarak menikah tahun sak lega kita. Nunasan rakyat ketuana. Dedek lagu malam niki. Alhamdulillah memang niki jak murid paling setia. Coba anuan. Coba. Bahir penjuluk ni. Ya Rabbal Alamin, Ya Rahmanu Ya Rahim, Salli Rabbi wa Sallim ala khairil mursalin. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Jamalak ma fi ithnain, masyafi mithlu ain, asar fuadi wizat widadi, badri duja yazid. Jamalak ma fi ithnain, masyafi mithlu ain, asar fuadi wizat widadi, badri duja yazid. Sallu ala Nabi Muhammad Sallallahu alaihi.
zaman doa untuk kali niki ja teman salam dewek kondisi kurang sehat lah dari sak peluru sambil dan kejakit nih. Jadi nenten tak bersalaman seluara ngan doa marah biasa dalam kondisi panas demam tidak dewek lan dari sak peluru sambil dan ketularan. Asal-asal dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salata abdin qallat hilatuhu wa rasulullahi wasilatuhu wa anta laha ya ilahana wa bikulli karbin azim fafarrij anna ma nahnu fi Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al iman wal islam wat tauhid wal ma'rifah wa la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah wa liwalidina wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان ووصلنا وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان ووصلنا وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان ووصلنا وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله. Serentan man dewek ya tunas mengdiku pamit lara para Islamian dewek bersama rombongan lamun harap sa sholah sapal sa kudu kena ini nikah lapai cekerna Allah Ta'ala sesep salah kurang sholah kurang paut selaku nikah lah dewek bersama rombongan di selakuan mawina diketunas maaf sabalik ampur abaru sinapur tutup majelis ilmu dengan bacaan kifarat majelis subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli wa sallim alaihi Allahumma shalli ala Muhammad